Bakunzi bacu, bakunzi ba B Info Plus, bakunzi ba Wezo TV, yaga nawe TV n'izindi televiziyo nyinshi duca kugira ngo tubashikirize amakuru cyane kubeshuza bimwe mu binyoma biba byabeshiwe abacange bari cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cy'uno munsi aho turi genekezo gicenda kwezi no kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2025. Reka ntangure rero cindamutsa cyane abadukurikirana aho baherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, South Africa, Mozambique n'ahandi henshi muherereye tutibagiye abari muri Zambia, abari Europe, abari Amerika, abari Aziya, bose bumve yuko tubaramukije tubahe n'ikaze mwakino iganiro cacu cy'uno munsi. Mukanya gaheze mu iganiro gitambutse twari muri live, ariko umusesanguzi cyangwa umwami w'igisaka ivyagiye kudukundira bivanye network bituma dusimbiza tuza muri ubu buryo kugira ngo dushobore kubabwira byinshi tutababwiye muri irya live. Turi kumwe na B Info Plus, Wezo TV ndetse no mu Gisaka TV. Kumbure ndazi yuko abahari bose ariko barakurikirana uko ibintu biriko biragenda. Twe twababwiye yuko ubu mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu gisagara ca Kigali hamaze gutera karanda kamavunja. Kumbure ivyo bangwa tuzobisangura mu buryo bwimbitse, ariko turafise tuzo kubibaza neza na neza ari mu gihugu cy'u Rwanda abirimo ariko arabibona nawe sundi n'umwami w'igisaka. Ndetse turaza kugaruka no kubijanye n'umutekano muke ukomeza kurangwa mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Yes, nkuko bisanzwe nabo tukoma mu sesanguzi muri studio, ariko yafatiriweho gato turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro. Turi kumwe n'umwami w'igisaka ku murongo wa telefone. Umwami w'igisaka, reka ntangure ndakuramutsa ndetse ndaguhe n'ikaze kandi kuri B Info Plus. Murakoze cyane, ndabashimiye bwana munyamakuru, nshimiye n'abakunzi bakurikirana B Info Plus kuba bamwemeye ko twongera kubana kandi nizeye ko tujyana ikiganiro cyiza. Rero nanjye hano mu Gisaka TV mbahaye ikaze, hano ni mu rugo kandi muri Sanga. Ndabashimiye bwana munyamakuru. Murakoze cyane mwami w'igisaka. Kumbure mu kanya gaheze twari kumwe, sinongera kubaza ngo umeze gute kuko ivyinshi wabimbwiye. Pardon. Nuko mwami w'igisaka twari turayaga kubijanye n'ukungene ino ntambara bisa nuko iriko irahindura isura. Inyuma y'igitari gito Kisekedi atakiduza amadrone n'amasukoyi kuri ino ncuro, operation zose ziri gukoreka zigaragaramo indege ndetse n'amadrone nashashane mu Korea sa zino nyeshamba ziwanyu. Ndavuga izi nyeshamba ziwanyu mu gihugu cyo mu Rwanda. Kumbure ni keke nuhe mukenyuro ubona canke niye target vision objective Felix Antoine Kisekedi Kirombo Fatibeto yoba ari karakoresha kugira ngo yongere akore ano mabombardement ndetse n'aya matake novuga ko ari karahabutaka. Urakoze bwana munyamakuru ku bijyanye n'ibintu muri kubona hano ku rugamba. Ndagira ngo mbabwire yuko ubushize hari ibyo n'abaganga ni izi ni inkuba, iyi ni imirabyo, inkuba n'iziraza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo utu tuntu muri kubona hano muri Congo suko ikagira kikazi gataba abasirikare b'inyeshyamba, ikazi gakora ibintu byose kugenda ikora tugera tugarukaho umunsi ku munsi. Ndagira ngo nkubwire yuko byo none hatari n'imirabyo nuko ngo nta nubwo na rimwe kwijana by'ubushobozi bw'igisirikare by'umwihariko ku gisirikare kirwanira mu kirere cya Congo bakomeje kutugenda batushyira ibikarito mu maso no mu bwonko basukamo ibyo bishakiye batubwira ngo Congo ngiri. Ndagira ngo nkubwire yuko Congo ari igihugu cya kabiri mu bijyanye amine cya gatatu ku bijyanye n'igisirikare. Nukuvuga ngo ngewe hano iyo mbivuga mba kuvuga ku bijyanye na military hardware, hasi ndavuga amamodoka, ndavuga indege, ndavuga no kuvuga ngo ndabara umubare w'abasirikare, ndabara budget igikoresha, no kuvuga ngo iyo mbara mu bifatika nk'uko ndagira ngo nkubwire yuko Congo rwose ntimuyitekereze ko icyaba ari igihugu cyoroshye mu bijyanye n'igisirikare. Ibyo muzabona ngo cyoroshye muri gukubita umwana wawe umucishaho akanyafu bwana munyamakuru, bitandukanye nuko waba wafashe igisambo nuko ukaba mugiye gukinika. Ego cyane. Ubutegetsi bwacu buza mu bwikingirije abari abakongomani, abanyamurenge bwikingirije n'abandi bantu bakomoka muri buriya burasirazuba bwa Kinshasa. Mu by'ukuri ibyo bigatuma Congo itabasha gukoresha ubushobozi bwayo ifite mu kugira ngo irwanye abo bantu kuko biba bigaragara ko ari abenegihugu. So rero uribaza ati kuki izanye aya madrone iri kugira ikakubwira ati ntacyo murabona. Ndagira ngo nkubwire yuko ibi bintu drone na za Sukhoi
ntago ari ubwa mbere zigarutse zagarutse bari gupima ubushobozi bwa Kigali, ubushobozi bw'ubwirinzi bwa Kigali, ariko mwabonaga suko zikaza zigatembera hano i Kigali, zigatembera Rubavu, Halo? ubutaka bw'u Rwanda ndetse apana mu mashyamba y'u Rwanda, nuko ngo ahantu harinzwe cyane, nuko ngo biriya none dore birongeye biragarutse, drone ziri gukora hasi, ziraza igitondo n'ikigoroba. Ndagira ngo mubwire nshobora kugira ngo ibintu byahinduye isura, ariko nuko ngo bari gutestinga, nukuvuga ngo ibi bintu babikora, tubanze twibukiranye, babikoraga bari gushaka batestinge ubushobozi bw'igisirikare cya DDD by'umwihariko kirwanira mu kirere. Yego. N'ubu ngubu bakaba bari gukora biriya bashaka ubwirinzi. Ndagira ngo ubwire ko ubwo DDD abasirikare babaga bahuriye mu nama, iyo mvuga abasirikare ba Perezida Kagame cyangwa se abasirikare ba Killing Machine, bari kuvuga ziriya nyeshyamba, ngiye nababwiye yuko ziriya muzirengagize, ni ukuvuga ngo pozisiyo yabo ikigeranyo kinini cyane bari n'abasirikare b'Abanyarwanda, n'Abanyarwanda ndetse n'abatari Abanyarwanda, ariko igisirikare bakigishijwe n'Abanyarwanda, barwana mu nyungu z'u Rwanda, nuko ngo hariyo n'u Rwanda. Icyo impaka banza zararangiye, sinzi niba hari umuntu ukigize impaka zararangiye. Rero kugira ngo wumve iki kintu uburyo aba ari gutestinga, nkubwira nti wowe kuvuga ngo byahinduye isura, nta sura yahindutse. Rwango ibi niba ubona byahinduye isura, wibaza ibitegereje kuba muri aka karere duherereyemo. Hano bari mu isuzuma, icyo gihe bamaze gusuzuma bakabona u Rwanda rurarangaye mu by'ukuri. Byagenze bite? Dede yahise yirukanka aragenda azana ziriya air defense system, ngo ni surface to air missiles, zagombaga kuba zigomba kumanura ziriya drone. Mwagiye mwumva amaraporo mpuzamahanga yuko n'iki kibuga cy'indege cya Goma kidakoreshwa bitewe n'uko indege zishaka kugikoresha zitakaza GPS. Ni ukuvuga ngo yahise agira ibiki, abona yuko yambaye ubusa, aragenda azana ako kantu. Rero ndagira ngo mubwire yuko bijyanye n'ikoranabuhanga rya Isiraheli, ry'aba bantu bari muri iyi ntambara hano muri Kongo, bari kubakinga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo mubwire yuko bwa bwirinzi bavuga ngo burahambaye, ngo ni u Rwanda ngo rufite ibitangaza. Ndagira mubwire yuko ujyanyije na tekinoloji basigaye muri ziriya Sukhoi 25, ntabwo ari indege nshyashya, nta nubwo yari isanzwe ifite tekinoloji ku rwego rwo hejuru, ariko barayapugredinze ku buryo bashyizemo ziteye ku buryo utu tubunda, utu system turinda ikirere twa dede tutabasha kuyibona. Urumva drone ntabwo babasha kuzibona. Niyo mpamvu dede yageraga gutya agakusanya abasirikare bari baherutse kumurika ngo baherutse yaherutse mu gupuritinga, njyewe mbita gupuritinga. Ukabona bateraniye hamwe, n'iriya ni ikosa mu bya gisirikare, kandi atari uko dede yarabiyobeye kuko ubuhanga mu bya gisirikare n'abantu be nyine n'abatekinisiye b'iyi ntambara. Ariko icyo yari yizeye ngo bwa bwirinzi yamamaje hose ngo burakora. Niyo mpamvu yateranyije abantu bangana kuriya drone, ikaza ikabashyira munsi y'itaka, nta nubwo baruhije baza kuzuza Kanombe hano. So akimara rero kubona ibyo, hari ahandi naho yagiye akora udukorwa hose, ugasanga yazibiramo byose rwababaye, bakambuka kiriya kiraro, bamara kwambuka neza drone zigahita ziza zigaca kiriya kiraro. Abasirikare ntabwo ari uko abastrategiste bahuriye rugamba bari bayoboye yuko bamaze kwambuka kiriya kiraro ingabo za Kongo zigomba guhita zigituritsa, bakabura abaza kubatabara inyuma, ariko n'imbere mbese bakabakubitiraho ngo bakabacucuma. Ariko buri gihe ibyo bintu yajyanaga bikora ngo bamwijeje yuko buriya bwirinzi bwe ngo buri bukore, bikanga bikagwa mu mazi. Akimara kubona bimeze gutyo, mwabibonye yiruka mu Budage
Budage, icyo kintu nari nakivuzeho, yirutse mu Budage ajya muri Azerbaijan, yagiye muri Kazakhstan, aragenda ajya mu Butaliyani, amanukira mu Misiri. Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru, ibi ngibi ubona ni ugutestinga ngo barebe niba ibyo bapuguredize muri Sukhoi 25 na ziriya drone nshya bari baherutse kuzana nazo ubwirinzi bwa dede bwagiye zibona, niba hari ikintu bapuguredize, niba byitanga umusaruro kuri teri. Rero ni ukuvuga ngo nibyo uri kubona. Rero wikibaza ngo kuki izi ndege zije ubu ngubu, hari urugamba rw'injyana umuntu wa mugabo, hari urugamba rw'injyana muntu, niyo mpamvu bari gusuzuma ibikoresho byabo, bareba ubwirinzi bwa dede aho bugeze. Ndajya mu bwego niyo iyo drone bayirashe isiga itanze amakuru, imbunda yayirashe ni bwoko ki. Ni ukuvuga ngo buriya ni ubutasi, baba bari gutestinga ngo barebe urugamba bagiye kwinjiramo. So iyi ngingo nyitinzeho, twakomeza n'ikindi, cyangwa niba hari ikintu wari ushatse kumbaza kuri icyo nari nshatse kukubwira, ariko ngende cyangwa mubwiye yuko ujyanyije n'igisirikare cya Kongo, were kuvuga ngo uri kubona ibidasanzwe ntabwo urabibona. Urakoze cyane mwami w'igisaka, numva atakindi no kubaza kubw'ivyo, ariko ndanatomboje cyane kubona uri mu gisagara cya Kigali cyangwa uri mu gihugu cy'u Rwanda, aho biriko biravugwa yuko bari cyohererezo cy'amavunja na cyane kiriko kirahitana abantu bo mu bwoko bw'abahutu. Mbega ico kintu niko kiri bimeze gute? Turashobora kudukuri na cyane kwa dukurikirana abaherereye agiye atandukanye, batayiko barabona ibiko birabera ngaho mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda bitagereza idasakaye. Bwana munyamakuru, urakoze. Kuri iyi ngingo hari ikintu ndibuze kukubwira utari witeze, ariko niko kuri ngiye sinjya ncukuri ku ruhande, ku bijyanye no kuvuga ngo ni icyorezo kiri guhitana, ngo cy'imvunja ngo kiri guhitana abahutu. Ndagira ngo ubweke icyo kintu ari ikinyoma, ariko ukuri kukirimo nababwiye nta nduri ivugira ku gasozi ubusa. Ukuri kukirimo ni ukuri. Ni ukuvuga ngo imvunja, bwana munyamakuru, mwakunze kugenda mwumva, mwebwe mwiyumvira propaganda hano gusa, nta kindi mwumva, keretse bakeya namwe mwagiye mwahumutse cyangwa se muracyari batoya, ntabwo navaka rukubuka no kuvuga ngo muri gukora noneho mudakuriye muri cya kinyoma, nuko ngo muri gukora mubona ibintu uko byakaye biboneka. So icyorezo rero kirahari, ndetse hagiye hajyaho na kampanye ku rwego rw'igihugu bazenguruka. Ibyo ngibyo ntabwo mwigeze mubyumva, ni nayo mpamvu mwumva hano muri komenti yabo gusa avuga ngo ni ikinyoma, ngo ni igihuha. Kandi njye nkubwira nta hantu nibereye, ni ubuzima, niba ari icyo giturage nyirimo nakibayemo igihe kirekire, nicyo cyandeze, nicyo cyamujije muri uyu mujyi wa Kigali. Ndajyanguye ko ntarahamara n'imyaka 10 turagerana. Ni ukuvuga ngo nta kintu wazumbwira ngo ku kijyanye n'imvunja ngo ngiye ngo nta kintu mbiziho. Kampanye bagiye bafata abahanzi bakagenda bazenguruka mu nce z'ibyaro ku bijyanye n'iki n'amavunja. Amavunja bishingiye ku ki? Bishingiye ku bukene bw'abantu bafite. Ushobora kwibaza ngo igikwasi se ngo gihandura imvunja kigura angahe ku buryo abanyarwanda bayabuze? Ariko ndagira ngo ubwire ngo mu bukene, iyo ufite iyo ari ikibazo cy'ubukene, ndagira ngo ubwire yuko uko bubaye akarande imyaka 30 no ku bwonko buraza bugafataho. Icyo tukemeranye. Yes. Aho bitandukaniye rero kuri iyi shuro ni uko sasa kiri hano muri uyu mujyi wa Kigali, ngewe by'umwihariko nkuyeho ibyo mu itangazamakuru ntagiye mverifiya, ariko ngewe nk'umuntu usanzwe muri uyu mujyi wa Kigali, mumenyereye mutembera muzimo bigiye bitandukanye. Imvunja hari ahantu nabaga bita mu Rudashya. Ni ukuvuga ngo hano hantu imvunja ziri kuvuza ubuhuha n'uyu munsi mu mujyi wa Kigali. Ntugire ngo ibyo nkubwira ni histoire, ni ibiri kuba ubu ngubu. Yes, aho mu Rudashya, mu nce za inyuma y'igisirikare, hari ahantu habaye irimbi ry'abasirikare ba RDF, naho hari ahantu bita Karama. Ni ukuvuga ngo imvunja ziravuza ubuhuha, aho ni mu mujyi wa Kigali. Ntugire ngo ni ku ruhande, hari ahandi ujya Kicukiro, utambitse ahantu bita mu Kagarama, hari ahantu bita ngo ni ku bibanza byo kwa Rujugiro. Ni ukuvuga ngo imvunja ni ikintu Nyarugingi uriya cyabaye, uretse yuko Nyaruguna
bwana munyamakuru uri kunyumva? Ndakumva cyane ataho uri kuravuga ni Nyarugunga. Abo ni mu mujyi wa Kigali. Ni mu mujyi wa Kigali ntabwo ari muri Nyarugunga, ntabwo ari, ni mu mujyi wa Kigali Centre. Muri Kanombe. Yego. Yes, izo ni ingero ngiye muha za ahantu zibisanzwe, amavunza yarigize ndanze, ni nabo abantu wagiye wumva ngo bashyizeho amabariyeri atagomba kwemerera abantu bavuye, kandi naho ni mu mujyi, ariko ntibemerewe kuva aho hantu ngo bajyeho amagare ari kunyura ngo badafotora. Yego. Hanyuma amafoto akajya hanze, bya bintu bahishahishe biri hano mu Rwanda bikamenyekana. Niyo mpamvu n'abanyamakuru bagiye baje yuko bakurikiye amagare ko bagiye kureba ati tugiye kureba niba atari uburyo bw'ibyo bise ngo ni sport washing cyo gufata ibisiganwa ry'amagare muri cyase siporo muri rusange, akaba ari uteza imbere kugira bakuvuge neza isura yawe ise neza, hanyuma bya bibi byawe wamwanda n'ubwango bwawe ukena abantu bari gupfa n'inzara n'iki byose ubihishe, hanyuma ugaragaza iyo sura nziza wifuza ko amahanga kubonamo. Niyo mpamvu abo bantu ntabwo bigeze bemererwa ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ari interpreter babaga baguhaye, yagombaga kuba ari intelligence, yagombaga kuba ari umuntu watoranyijwe n'ubuyobozi, bazi neza ko atari kwemerere kujyana ahantu abakubaye ari bugaragare. Warabumvishe hari abanyamakuru b'Abasuwisi, hari Abahorandi, hari n'imukurikira, ariko ngende jya mubwiza ukuri ko kubona umunyamakuru afite kamera yatura uruhushya ari mu gihugu mu buryo bwemewe, ariko kugira ngo ajye gusura ibice yifuza mu gihugu, ukamwoherereza abasirikare, ukamwohereza abantu aho agiye hose. Uwo mugabo yaje kuvata aho agiye hose yahasangaga umusirikare, akahasanga umupolisi, ariko icyo atamenya ni uko n'aba bose mubona biyanditse ngo ni abapolisi, bariya ni abasirikare. N'abasirikare batojwe neza ku bintu bijyanye no gutumuka no gukorekitinga amakuru no kwibaza ngo abaturage babayeho bate. So kandi umunyamakuru rero aho ari nuko inkuru umwe bwiba aribwo muba muyibonye, niba aribwo muba muyishotse ikabagera mukayibona, cyangwa niba aribwo muhumutse amaso, ariko mu by'ukuri umuntu waba uri mu Burundi ikintu namubwira niba akigendera muri icyo kintu cyo kuvanga u Rwanda ngo rurashashagirana, ndagira mubwire ko icyo cyabaye ni ikinyoma kimaze imyaka 30, ariko hari izindi untold stories. Kandi nishaje ko muzazisanga kuri aya macano twumvikaniraho, ntabwo tuzijya duhishura ikinyoma. Iyo tuvuga gutya bwana munyamakuru, hari abantu kuri WhatsApp yanjye bambwira ngo ariko nguri ikigarasha ngo wanga igihugu ngurwanya ngo igihugu ngumwanzi w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri twebwe nge nabashe gusobanukirwa yuko ubwo utavuze uburwayi bwawe n'ubukira, ahubwo abahisha ibi bintu abafata aba bantu ngo ntibagere mu bantu ntibaza amagare ari kubera ngo atagira tekereza yuko aribo bashaka yuko ayo mavunja agomba kwiyongeza indi myaka 30 imbere, kuko n'ubundi bayaremye muri iyi myaka 30 itambutse. Mwami w'igisanga je cangira akabazo, ibyo byose tubwiye bijanye n'amavunja baba yateye mu gisagara ca Kigali canke mu micungararo yaho, ibi bintu biko biraboneka muri Rwanda tuzi ko rukize Rwanda rufite Peak Arena, Rwanda rufite Stade Amahoro, bega nkamwe muca mu byakira gute? Mwibaza yuko biva kuki? Bwana munyamakuru akazari zicitse, waruvuze ngo Stade Amahoro ngo ngiki? Ati uno munsi turiko turumva u Rwanda ari igihugu kiyoboye mu iterambere muri Afrika, ruri mu bihugu ruriruka cyane mu iterambere. U Rwanda rufise Peak Arena, u Rwanda rufise Stade Amahoro, u Rwanda rufise byinshi, donc rusa neza. Mugabo turumva hadutsemo amavunja mu gisagara ca Kigali ndetse no mu micungararo yaho. Ivyo bintu tuvyite gute? Mwe mwibaza yuko ano mavunja ari karapfa kuki? Mbega iyo development iyo birikira jimbere mu gihe igihugu kitameze neza, harimo abantu bacicwa n'ingwara z'umwanda, twokwemeranya gute yo kari iterambere riva ku mwene gihugu? No bwana munyamakuru, ikintu nakubwira nta iby'iterambere byo mujye mubyibagirwa mu by'ukuri ku kijyanye n'u Rwanda. Nibavuga iterambere muvuga iteranyuma, aho ubutegetsi bwa FPR bwavuze iteranyuma mujye mwumva iterambere, kuko
icyo kintu kizagufasha kugira ngo wumve situation ya hano imbere mu gihugu kuko ndagira ngo ubwire yuko uzakora ubushakashatsi nkawe nk'umunyamakuru cyangwa kandi kubukora ntabwo bigoye isi yabaye nk'umudugudu urajya kuri internet aho ushaka hose ku isura hamenya ndagira ngo ubwire yuko nta hantu hari iterambere uzasanga havugwa ikibazo cy'imvunja niba ahantu havugwa imvunja hari kuvugwa inda imbaragasa aho hantu no kuvuga ngo haracyari kubaho muri primitivity mu gihe cya kera bo baratubwira ngo bari mu gihe cy'ubu ngo barakataje bateye imbere ahubwo twateye inyuma cyane bwana munyamakuru nta terambere icyo ni ikimenyetso kimwe yangira ngo udukurikiye aho ngaho yaba aturuka mu Burundi kuko niho ibinyoma byagiye bikwirakwira cyane bigatuma ari n'abarundi genda mbona hano mu Rwanda bamara kuhagera nabo bagasa turi kurira hamwe hano bazi yuko ngo bari bagiye muri paradizo ariko mu by'ukuri iki nicyo kimenyetso ubwo bushakashatsi n'ubukora ikintu nizeye nuko utari buze buvuguruza iki kintu ntubwiye nta hantu uzumva harangwa imvunja kandi ngo habe n'iterambere icyarimwe ntibishoboka ibyo bintu ntibijyana mwami w'igisaka twisubirira inyuma gato ku mirongo y'urugamba kumbore hari byinshi biko biravugwa muri Kongo canke mu mutekano muri rusange w'akarere ndavuga muri EAC canke mu karere k'ibiyaga binini bwana mwami w'igisaka hari byinshi biko biravugwa ubu tuvugana hariko haravugwa yuko President Paul Kagame yoba yafashe gutema ikirere yerekeza mu gihugu c'Ububirigi canke muri Belgique aho ico gihugu hari hamaze iminsi hari imishamirano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Belgique mugabo President Paul Kagame akaba yafashe urugendo tufate yuko wasubiriramo ntabwo turi gukumva mu Gisaka TV murakoze cyane kumbwira nsubiremo mwami w'igisaka ati naye ko ndabaza dufise amakuru avuga yuko President Paul Kagame yoba yafashe rutema ikirere yerekeza mu Bubirigi canke muri Belgique aho agiye kumbure mu bufatanye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububirigi nyuma y'igihe gito President Paul Kagame na leta ya y'Ububirigi bagize imishaniro ndetse bagahagarika bimwe mu byo bari basanzwe bafashanya ndetse n'imigenderanire iba mibi cyane leta ya Belgique yarageze byinshi ivuga ati ibi bintu nivyuga mu gihugu cy'u Rwanda kuko kiriko kiramara abantu muri Kongo ariko no munsi ko turabona imigenderanire isa niyagumye ibandanya kimyaka ibi bwana musisanguzi cyane mwami w'igisaka urashobora kutubwira kimwe mu byihishije inyuma y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ububirigi aha ku butaka bwa Kongo murakoze cyane bwana munyamakuru kubijyanye n'urugendo rwa President Kagame uri mu Bubirigi ndagira ngo nkubwire yuko mbere yuko yinjira neza mu Bubirigi yaciye mu Bufaransa ahari nakomeje kubona abantu bavuga ngo icyagiye mu Bufaransa ngo ni indege gusa ariko ngewe ku makuru mpagazeho neza nuko kandi yuzuzanya n'ubutasi nagiye mbahereza nuko ngo kuba iriya ndege ya President Kagame yarabonetse kuri runo rubuga rukurikirana iby'ingendo z'indege rwitwa ni Flight Radar 24 niko rwitwa ndagira ngo mubwire yuko bihura neza n'amakuru nayo imaze gutanga hano yari yiganjemo ubutasi cyane nababwiye nti Ububirigi mu by'ukuri twagiye tubona bujya Uganda tubona buza mu Burundi tubona buzenguruka hano mu burasirazuba bwa Kongo buvuga ibintu bitandukanye ariko ndababwira nti bariya Babirigi bamaze guhindura uruhande bitewe n'inyungu urabona umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uherutse kuvuga yuko ushaka kuva ku bijyanye n'amavuta ku mavuta y'Uburusiya 100% nubwo bagiye bafite ibyo bihano ariko bavuga ati wowe wagihugu we ugasigara wimportinga amavuta na gaze bivuye mu Burusiya wenda ku kigero cya 5% ariko atari burundu so kuri ubu rero barashaka yuko basigara nta kintu na kimwe kijyanye na gaze na peteroli by'Abarusiya rero ni muri ubwo buryo uko bafashe ibyo byemezo Kagame yaje kubyungukiramo gute yaje kubyungukiramo yuko Kagame n'Abafaransa bari muri Mozambique bari gucukurira gaze bakoresheje kampani yabo yitwa Total murabizi Total Energy niko yitwa so Ababirigi rero nk'abantu bari muri European Union
nk'abantu bari muri European Union bagombaga kwibaza iyindi alternative yo kugira ngo bakomeze babona energy ibicanwa. Nta handi rero bagombaga guhura n'Abafaransa rero kandi ahantu bakura ayo mavuta niyo gaze niyo peteroli babikura hano muri Mozambique ndagira nkubwire yuko iriya gaze na peteroli n'iki ibyo Kagame avuga ngo yagiye ngo kurinda igihugu ngo cya Afurika ngo nikigahungabane imwe umva yita muri panafricaniste ndagira nkubwire yuko biriya ari inyungu z'Abafaransa. Rero no kuvuga ngo Kagame nk'umuntu uri gucunga inyungu z'Abafaransa ari ahantu kandi Ubufaransa bukaba buri muri European Union byatumye Ababiligi n'ayandi bahitamo bagomba guca bugufi imbere y'Abafaransa. Abafaransa bo baravuga ati reka kubangamira umuntu wacu uri hariya hantu. Niyo mpamvu Abafaransa nahise nkababwira nti Ababiligi bigiyeyo hano hantu kuko ntabwo mu by'ukuri bafite ubundi buryo bakomeza kubona gaze na peteroli ku buryo buhendutse. Barongera kandi nongera nsobanura inyungu Ababiligi bafite hano mu burasirazuba bwa Kongo, ubucuruzi bari kuhakora bafatanyije n'Abafaransa biciye mu makampani acuruza amabuye y'agaciro. Izo nyungu zose rero nizo zatumye Abafaransa bisanga bagomba guca bugufi imbere y'Abafaransa. Guca imbere y'Abafaransa rero ndagira ngo ubwire ko Abafaransa aricyo gihugu gisigaye gihetse dede kimubwiye ati jya hasi wigenze warakuze. Ndagira ngo ubwire ko yahita arambarara hasi aho ngaho uratatira n'urutambwe rumwe. So Ababiligi rero njye icyo kintu nagiye bibamenyesha na mbere yuko ibyo bintu byose biba njye ntabwo byantangaje. Ndetse na Maxime Prévost foreign minister w'Ububiligi ejo bundi nawe arabari mu Rwanda. Icyo nacyo ntabwo kibatunguye nuko n'ibindi byose ngiye bitantungura ariko mujye muguma hano kuri Binfo Wezo Yanga nawe TV n'ahandi mu Gisaka TV. Aya makuru azajya bageraho ku gihe. Rero mbere gutangara Ababiligi bavuye muri ibi bihe ambasade ntabwo zigiye gufungurwa n'unanga ariko muraje murabona uburyo ibintu bigenda bihinduka cyane. Ababiligi ntabwo bakiri inyuma ya Kongo. Ibyo bavuga barenzaho n'utuvugo two muri politike two kurangaza abantu ariko Ababiligi kubera inyungu bisanze bagomba guhagarara hamwe n'Abafaransa bagahagarara hamwe na Kagame. So rero Israel nk'igihugu kidafite inyungu muri inyungu za Israel n'Abafaransa kuko atari inyungu ziri joint nuko ngo nicyo cyese gifata position Ababiligi bari bafite muri iyi crisis ya Kongo. Yes, ubwo Turiko turakumva neza cyane Mwami w'Igisaka. Urakoze cyane Mwami w'Igisaka kuri uwo muco duhaye ariko unkundiye ndagusubiza inyuma gato mu kiganiro c'ikibiriraho twari twakoze kumbure birashobora kuba byacikaguritse bituma abantu batabitahura neza. Turako turavuga ku kijanye n'umubare munini w'abasirikare canke ugwaruka w'abana b'abahungu b'igihugu cy'u Rwanda bakomeza kugwa ku butaka bwa Kongo mu gihe leta yo irikira bakoresha ivyunguka mu Burundi. Niko tubivuga. Mbega nizihe ngaruka mbi ubona nyamukuru zizoza zigatera nka mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe aba bana bokomeza gushorwa kuri songoye Mwami w'Igisaka? Bwana munyamakuru biracitse warumbwiye uti niba numvisha ikibazo cyawe neza network nizo ziri kubitera wihangane niba subiye inyuma cyane ariko duheruka kukumva hano mu Gisaka tubwira uti nizihe ngaruka tubona bijyanye nuko abana b'abahungu hano muri Kigali bari kugenda bari gushirira muri Kongo. Sinzi niba araho nibaza ati nivyo ngivyo nca nibaza ati mbega mu misi y'intuzuma President Paul Kagame yagiye gusaba abandi bene gihugu baza kuba mu Rwanda kugira ngo bikunde barondoke bimeze gute? Nizihe ngaruka bimwe mubona yuko zishobora kwataka igihugu cy'u Rwanda mu gihe hatogira igikozwe vuba cyane? Urakoze bwana munyamakuru ndagushimiye. Ndagira ngo nkubwire ibi ni uyu mugambi ntabwo ari ikintu kiba kiri gutungurana ku butegetsi bwa FPR. Mumbabarire cyane kuko ibi bintu bya hano mu karere byagiye byubakira ku kijyanye n'amoko. Iki kintu ugiye kuvuga ntihagire umurasifayinga ngo ndumeza nguni cyangwa iki.
ariko ngewe nkurikije yuko ibintu hano mu karere byagiye byubakwa imitegekere buryo yagiye bayisetinga by'umwihariko hano mu Rwanda byose byaba ku gihe bwa cyami kurinda kugezana n'ubu byagiye buri gihe systeme zabo z'imiyoborere cyangwa z'imitegekere bazubaka zishingiye ku bwoko. ndagira ngo mubwire yuko nisanga ngomba icyo kintu kukivugaho byaba biri buneranye n'umwe cyangwa undi, ariko nta kibazo wabivuga. yes ntabwo ari uko mvuze ngo singiye kukivugaho bwana munyamakuru. ndagira ngo mubwire ngo uze kwihangana niwumva hari abo mvuze ikintu nta kibazo kabisa, turi ngaho kugira ngo umunyamakuru ndagira ngo mubwire iyo abantu bari gupfa gutya ntabwo kandi ukabona arakomeza arabahamagara ati mwinjire igisirikare bakinjira bakabasya hariya muri Kongo bakabasya, ariko ukabona umugabo ntacika intege. ndagira ngo mubwire ko atabibara nk'igihombo. ndagira ngo mubwire yuko ibi bintu byo gukandamiza iteranyuma ibi by'amavunja twahoze tuvuga n'umuntu utarize ibyo bintu ababibona akabona ko ari ibintu bishingira ku miyoborere mibi. rero ikintu kiba kiriho ni ukuvuga ngo iyo abantu bafite ubumwe unity, iyo abantu bashyize hamwe niba abantu biragoye yuko bakorera ibintu bitari mu nyungu zabo. ikintu rero yakoze ku kijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda ni uko yagombaga kuza agakora ibyo ku buryo batazigera bumvikana, abo bantu batazigera bashyira hamwe na rimwe. birahurira hehe rero? bano bantu barapfa, mugenda mubona azana inkingo ngo nizo gutera ngo abana ngo zibakingira ngo kanseri y'inkondo y'umura, akazana kandi ngo yazanye inkingo za coronavirus. mwagiye mwumva yuko zose ikintu bihuriraho iyi miti, aya magerageza y'amakampani y'amafarumasi manini ku rwego rw'isi cyangwa n'amalaboratwari aje kugerageza ibintu nk'ibyo byose bihurira yuko uzabigenzura. ntabwo bihurira yuko wenda nk'urugero bifata wenda ukuboko nigukore, byose bihurira yuko ku bijyanye na reproduction ku bijyanye n'imyororokere niho hantu byose bihurira. niba ari urukingo rwa coronavirus rwakorewe ahantu hatazwi bakaza ngo baje gutesitinga hano mu Rwanda, byose finally dusanga ko rwari rufite ingaruka ku gutuma abantu batororoka badakomeza kwiyongera. turajyana uri kunyumva bwana munyamakuru? ndiko ndakumva cyane kabisa. niba ari iyo ngo ni urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura, niyo tegereza mu myaka 3 ibi byose urabiverifiya. ni ibintu biri aha, ni ubumenyi bumaze kuba ari generale, ntabwo ari ibintu bisaba ubusesenguzi cyangwa ubutasi. urebe za nkingo za coronavirus, urebe ushake side effect ku bijyanye na reproduction, urebe iyo ngo ni kanseri y'inkondo y'umura. ni ukuvuga ngo nizimbye mu magambo bakora igishoboka cy'uko aba biyobewe, afite abantu biza hano mu gihugu ibyo bintu baba bizi, ahubwo mu mugambi ni ibintu biri systematic byo kugira ngo abantu bananirwe kororoka. iyo bananiwe kororoka rero bwana munyamakuru, abandi akabajyana muri Kongo bagapfirayo, ndetse hano hagiye haza kampanye zo gukuna abagabo hano mu gihugu byabayeho hano mwebwe mukagira ngo n'urwenya si urwenya. hano ku maradiyo bacagamo bazenguruka babwira abagabo bati muze tubakone kugira ngo abaturage tube bake, ngo turakennye ngo ntabwo dushaka kuba benshi. kumbura icyo kiganiro tuzogigaruka ko ubitubwire ngene byari bimeze. bashishikariza abantu kutabyara. ni ukuvuga ngo icyo bihuriraho, iyo babaye bake bizatuma bwa bumwe, niba ndi umututsi uri umuhutu kanaka ari umutwa, bwa bumwe twari dufite bushingiye ku mateka yacu, ibyo bita identite ya community y'abantu. iyo imaze gutakara, kuko ba nyirayo barapfuye abandi ntibacyororoka, niyo mpamvu agenda mu Bwongereza akababwira ati mwumvishe bamwamagana imiryango mpuzamahanga yahagurutse, abanyarwanda bahaguruka bahagarara. ndetse hano iyo nganira abantu baribaza, tuba twibaza duti u Rwanda rwaguzwe miliyari zingahe? twigeze tumenya ngo ni zingahe? icyo tuzi nuko igihugu cyacu cyagurishijwe
amafaranga yakaba yarahawe clearing machine abadukurikiranye machine yariyo mbavuze hano hanyuma uwo mpamvu agenda mu Bwongereza ngo muzane impunzi agende muri Libya ayore impunzi azane ashyiraho agende muri Afghanistan muzane impunzi ashyiraho agende muri Amerika azane impunzi ashyiraho agende muri Brazil azane ashyiraho abo bose ndi kukubwira ntabwo ari imagination bamwe yabyarakunze hari abagenda azana abandi bari muri diru nta gihugu mvuze aho ngaho akagezemo yakabantu Rwanda turi bake kandi igihugu ngo ni kinini uri kumva icyo kintu turacyumva cyane gakeneye yuko bafite umutima wa kimuntu ngazi ibibazo bahuye nabyo mubaza bisobanuye icyo abo bantu iyo bahageze nuko ngo ufashe hari ikintu twita ufashe tukamwereke ufashe ikintu kiri concentrated ni ukuvuga ngo tuvuge niba ari acid cyangwa se niba ari mu kinyobwa gifite ibipimo tuvuga urugero ni Coca-Cola ibipimo standard zayo zizwi zikoze Coca-Cola iyo uje rero kongeramo amazi nicyo tuba tugiye kubanga ugiye kudiriwa wongeyemo amazi ubwango bwabukana bwa byabi ntabwo kuba bugifashe turajya kandi yego gushyira hamwe kw'abanyarwanda byo kuba n'umututsi uyu ari umuhutu uyu ari umutwa ibyo bintu nyuma ya generasiyo imwe cyangwa ebyiri uretse ko ibintu biri kwihuta cyane niho hahandi usanga abantu batagifite idadi kuvuga ngo igihugu kitakiri nasiyo ahubwo gisigaye ku mipaka ukamenya ngo hano ngo ni u Rwanda ariko wabaza umunyarwanda wa nyawo ukamuha urwango bikamera nka Amerika kuko ibona ku gihe rero ibyo bifasha umunyagitugu kuko ntawe uzamubwira ngo impunzi yavuye muri Afghanistan muri Libya n'ahandi hose agenda zikwabuza zizana hano mu gihugu n'abana bagiye babavukaho nawe uzaza mubaza ngo uburenganzira bwacu ukazabereka ati uburenganzira bwanyu si muri Libya si mu Bwongereza cyangwa se muri Brazil nta muntu uzamubaza ni ikintu aba yasetinze nk'umunyagitugu kugira ngo kimufashe ahubwo mwami w'igisaka ndakubazeho gato bivanye nawe n'izi mpunzi Perezida Paul Kagame ariko arazana akura mu bice bigiye bitandukanye ni ikihe mubona cyo wacihishije inyuma y'ibi narijya tuzi yuko n'impunzi zisanzwe ziri mu gihugu cy'u Rwanda inzara izirembeje yes no kuvuga ngo bwana munyamakuru nicyo ngicyo nari maze gusobanura impamvu zibyishe inyuma nizo abantu niba ubafasha ukabazanamo abandi bantu kuvuga ngo urabona u Rwanda dusanzwe tuvuga ururimi rumwe ni ukuvuga ngo nibaza n'impamvu hano bavuga ngo haba ubwoko kandi ngiye nagiye ndembera natembereye natembeye mu bihugu byinshi nagiye mbibabwira ariko by'umwihariko ni hano mu karere ntihagire utekereza ko nahari ahandi nageze ni hano mu karere ariko ahitwa ubwoko ni hahandi uvuga ururimi uwo muntu agatakara ntamenye ngo uyu muntu avuga iki ni wa muntu niba twebwe hano mu bwoko bwacu iyo tugiye gushaka ukuje turajyana niba dukwinywa ugasanga mu bundi bwoko bakwa inkoko atwara inkoko nk'ibihumbi 3 abo bantu buryo muba mutandukanye hano mu Rwanda rero aho tubera nasiyo turavuga ururimi rumwe ni ukuvuga ngo dufite umuco umwe ni ukuvuga ngo ururimi uburyo dushyingirana ibyo turya ntabyo utari umututsi atarya ni ukuvuga ngo mbura n'aho bashingira bavuga ubwoko sibyo rero iyo bajya kwica icyo kintu ni ukuvuga ngo abo bantu mu by'ukuri ntabwo baba bagifite impamvu zibashyira hamwe ntazo ntabwo bazamubaza ngo iyi myaka yose ntabwo bazabanga abarwayi magunja reka da ntabwo ufite uburenganzira kuri icyo gihugu kuko bose bavuye imihanda bene gihugu ba nyiri igihugu b'abanyarwanda babo kumubaza bamukweshoninga ngo imvunja ko zisha abantu kuri kubanigagura abantu ko bashiye muri Kongo urende baba bamaze gupfa noneho babandi basigaye bagasiganya n'atari ba nyiri igihugu badafite uburenganzira bwo kubaza icyo kintu bajyana ndakumva cyane rero wakuba utari kunyumva iyo badafite uburenganzira bwo kubaza icyo kintu rero niho hahandi bazaza bakomeza gukoresha igikoresho gishaje kuko ntawe uzamubaza ngo abana bapfira hariya batwara bapfa kugira ngo inyungu ze personally n'agatsiko ke kamuzengurutse hamwe n'abamatsi ibihugu be bamukoresha babashe
gukomeza gukontorora kano karere u Rwanda ruherereyemo. Niba waba ukiri kunyumva njye ntabwo ndi gukumva ariko ndumva ikibazo ari uko nagisubiza abadukurikiye nabo batubwira uko babibona ndagushimiye. Nuko neko ndakumva 5/5 reka nanjye tugire ko turanga ikiganiro cyacu reka ndagushimire cyane mwami w'Igisaka kubwitangiye ukora kugira ngo ushobore kudushikiriza inkuru. Alo? Nuko reka nanjye ati reka ndagushimire cyane mwami w'Igisaka. Urakoze cyane Imana ibaho umugisha. Nuko reka nanjye cyashimira cyane abo twabaye makiro iganiro nibaza yuko byinshi umwami w'Igisaka ashoboye kubivuga. Reka rero ngende ndabahe ubutumire mu bindi biganiro byacu by'uno munsi cyane kubiriko biravuga ku mirongo y'urugamba neza na neza haba muri no Kivu cyangwa Sud Kivu biraboneka neza cyane yuko imigwano ikomeje. Tuzaza guca za Shabunda n'ahandi ndazi yuko muza kuba mukeneye amakuru yaho yihuta kumbure turongera kubana namwe mu kanya gato. Bye bye. Silayi kureka. Zambaye shaponi